Igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihlampile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathitha uBhaka uDakwe yini ingqole ebhuqa imizi abafakazana ngothole lodwa kabetshise ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajo bhathwa ikhulule kufaka amakhanda khanda indlodle nabakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngiphansi emdilova ila ngikhona ngiphansi edamini ngisedamini lodumo ngishilo nje ngathi kwaphinde kwasuka lokho uqalile unyaka uqalile unyaka ongalaziki idamu lakhe ngibhaka yilo ke leliya awungalazi yilo leliya mawungalazi ke idamu lakhe ngibhaka yilo leliya izo ke intaba zakhona ke leziya izintaba zakhona iyo futhi indlu kamakhandakhanda nansi indlu kamakhandakhanda oil eduze kwalo impela idamu yona ke indlu kamakhandakhanda leya kade ngangichaza le ndaba ngikhona ke namhlanje ngizosebenza ngezinga eliphezulu kusengenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwajo bhathwa ikhulule ngumfoka amakhandakhanda ngindlodle namakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje kusangenzeka noma yini mase ngishilo ngathi kuyanqotshwa suka noma yini ehlukumeza umuntu isitha kumina noma yini ehlukumeza umuntu isitha kumina iloke leli madoda idamu makhandakhanda oil nali idamu yilo leli bahlale beyibuza abanye bethi hawu my king yilo leli yes izinto abazakhona lezi mawukhuphuka yizo lezi awusukanini madoda nazi ezinye intaba zakhona nazi ezinye intaba zakhona nazi ezinye ungangibuza noma ingani ngikhuluma into engingayazi ngikhuluma into engeke ngize ngimele ngizosebenza ke lapho ukhona khululeka lapho ukhona ngisebenza ngezinga eliphezulu angisoze ngakuxoxela uyabuza omunye uthi kuhlalani kule yandlu leya kuhlala umakhandakhanda oil kule yandlu kuhlala umakhandakhanda oil kule yandlu leya Kingibhaka ukhona yini umuntu ohlala kule yandlu ebonakalayo ngiyachaza nje kuhlala umakhandakhanda oil kule yandlu phela ngeke uhlale phakathi umakhandakhanda oil emanzini lapha emanzini siyasebenza umakhandakhanda oil uhlale ngapha uyasetshenzwa la masuhlala lapha mawufuna ukulala king lapho wena ulalaphi mina ke ngilala lapha mangifuna ukulala ke ngingapha ngilala lapha naku ngilala khona ke mina ke ngifika ithi quwa mase ngiyahamba futhi ithimo sukuhamba nayo ilala lapha phezulu nanko omunye umuzi uvele ngokhakhayi kancane ukuse umuzi owodwa nanke ngokhakhayi kancane lala phezulu lapha ayikho into ongangibuza yona ngeke ngibabone nje abantu beqamba amanga la umuntu eyikhulumela into ayicabangayo athi usiko luthi uyabo athi uyabona umuntu bengabe sefuna ukuqamba amanga kahle efuna ukuconfuse uvele athi usiko luthi usika khuluma ngalo into ayikade engekho into ayizwa naye into engabhaliwe phansi into ayicabangayo into axoxeliwe bese efuna ukugoqa nje athi usiko luthi yabona nje umuntu ofika athi usiko luthi uthi masuthi uyambheka ilifestyle yakhe kodwa ilifestyle yakhe uadopte istyle sesimanje manje kodwa bengabe sefeza inhloso uvele athi usiko luthi ihlathi lani Kingibhaka leli livela phesheya lapha ihlathi lani elivela phesheya ngoba siyazibona izintaba nakho Kingibhaka ungachaza uyithini yonke le ndaba ngiyoyichaza ngelinye ilanga kodwa konke okubonayo imakhandakhanda usuka lini madoda uthi ngehle yakhona ke manje ngiyehla ngiyasebenza namhlanje shila ngathi ngiyasebenza mina ngikhulumi kakhulu ngiyasebenza
ngisebenza uthi la ukhona kumagumbi wonke omhlaba uthi la ukhona uthi mawubamba umakhandakhanda wakho uthi mawuthi king ubone izinto uzumzimba wakho ukhululeka ngoba izwi lilodwa liyadala mase ngishilo ngathi ulapho ukhona uzonqoba kusuke kuzoba njalo nje kusuke kuzoba njalo mase ngishilo ngathi ulapho ukhona ngizonqoba ulapho ukhona uzonqoba ngisuke sengishilo hayi mase ngishilo ngishilo amangazi bangizwa ngendaba hayi mase ngishilo ngishilo nakho hilo lilia nakhe lasimise khona imshini imshini esihamba ngayo nakhe akukho ngisho ngaqhamuka umuntu othi uyinyanga yakwamanye amazwe ethi uthi udila no King Bhaka ngemfethu as long as mawungenalo idameli uthi wena mawusathi mawulungisa inkinga zabantu niyompintshana edameni afike omunye ashiya inkukhu emnyama nawe ufike neqhudi elibovu afike omunye agqiba into yakhe nawe ufike nawe ugqibe yakho ngeke babudile nathi babakhohlwa uyayikhohlisa mawusahamba uhambe uye kumazwe ngaphandle uyothi hayi nginenkinga manjena eSouth Africa khona abantu abangasithandi uyobika ubuthi kodwa uyinyanga kodwa uyoceba ukile nyanga ecebayo nayo khohle ngekulunge kuthini ngeke ukhohlwa watha mawusaceba nje kuthiwa hamba ke wenza ukuthi uthi uyaceba uthi ungakhompyutha no King ungane wa King Bhaka khohlwa baba uyohamba kuze kuguga imbadada khohlwa ngeke ulungela kuthini isona ke isigodlo sami ke lesimadoda ke isona ke nasi isigodlo sami cha lapha indlu akusona isigodlo lesa endlini uyabeka endlini nasi isigodlo kahle isigodlo nasi sona ke isigodlo sami lesi mina hayi akudlalwa ngeke umuntu hayi ukuthi i public dam le this is not a public dam hayi elam angeni umuntu elamu nabantu abanomakhandakhanda nawo ngonawo uzoba khona nakho ngikhona yazi ke nawe bengabe sengifika kanjena ke uliyanyakaza umhlaba nalo ngiyalibona idamu lami hayi liyanyakaza impela nje yakudlalwa and ngengezwe nje omunye ekhuluma ethi bengabe uyogeza izinkukhu azingalahlwa izinkukhu mawuye emfuyeni ohambayo ayikho leyo nto mawuye emfuyeni ohambayo lapho usuke uyakolahla isilwane esikuwena ngoba isilwane mase sikucontrola singena kuwena silawula wena makulawulwa wena ngisho ugcina ngokufisa sometimes ugcina ngokuyiplan into ugcine kodwa ungayenzanga uyabo uthi bengabe unama challenges kunokuthi kusebenza ingqondo kuvele kusebenza ukulwa lapho usuke mawusulwa awusayilawula isilwane uyabo umuntu uyambona uxabana kalula nabantu ulawulwa isilwane lapho imali yakho iphelele ezandleni ulawulwa isilwane siyayithatha uyabona siyayithatha kuvele kuvuka izithe esithubeni nje wonke umuntu nje wena nje ungonile kuvele kuthi wena uqanjelwa amanga ongawazi lapho uvele uqanjelwe esithubeni amanga lapho uma uqanjelwa amanga kanjalo ingoba usudayiswa isilwane unesicitho ngisho indoda ayikufuna ihlobo icrosse ngathi akakaze yakuthanda before yebo ulawulwa isilwane usufuna ukuyosisusa ke lesilwane lesi ke esikulawula yona nasike manje na ke usufuna ukuyosisusa ke uzokwenza kanjani King Bhaka sesize sakulawula inkinga ukusisusa akuyona into engenziwa noma yimuphi umathebethebana ngoba sesize saphila kuwena ngaphakathi ngeke usavela usisuse kalula mawuzosisusa sishaye ngengqondo ngoba sesazi ukuthi kunjani ukuphila emntwini onegazi
Sazi leyo nto manje ukuthi kuphilwa kanjani kumuntu onegazi ngoba once isilwane sakwazi ukuphila kumuntu onegazi akuselula uvele uthi usuyasusa kumuntu usuyosibeka esigangeni akuselula ngiyanitshela nane kade nigeza abantu nithi khishwa izilwane asiphumi kalula ngoba sesiyalazi igazi kodwa kusetshenziswa lendlela engizokutshela yona manje ngikutshelelani ngikutshela kahle ngiphakathi emanzini ngisedamini lami ngenzela ukuthi lapho ukhona qala mfowethu ukhululeke nawe manje yabo ngiyakusiza kodwa mawuzongizwa isilwane bengabe siza kuwena sinenhloso eyi1 sifuna ukwenza izinto zakho zibe mnyama yonke into yakho kumele ibe mnyama ingakho sithunyeliwe seza kuwena ingakho sesiphila kuwena sizokwenzani sizokwenza izinto zakho zibe mnyama ngeke uthi baba sewuhamba nesilwane kuthiwa izoba mhlophe into zakho sizokwenza izinto zakho zibe mnyama sizosupport abantu abakuzondayo isilwane sizosupport abantu abagcindezelayo ngoba yini ngoba kumele balekelele sona kumele basebenziseke ukwenza into zakho zibe mnyama kumele basebenziseke ngizochaza into enkulu kakhulu nje namhlanje ngoba nakhu-ke usufuna ukusikhipha uma usuyikhipha usishaya ngengqondo kusetshenziswa i-mind game uma ukhipha isilwane awuvele nje uthi ayiphuma isilwane sesiyaphuma naso ayikho leyo nto leyo kudlalwa i-mind game into yokuqala ngoba sizokwenza izinto zakho zibe mnyama kumele wena uyithenge inkukhu emnyama ukhumbule sihamba nawe ngenkathi uthenga inkukhu emnyama siyajabula lesilwane ohamba naso sibonani sibona ukuthi uthenga inkukhu emnyama ngoba noma yinini into emnyama isho ingcindezi isho ibhadi into emnyama njengoba uthenga inkukhu emnyama sesiyabona ukuthi oh hayi sizosebenzisana nale nkukhu oyithengayo ngoba wazi kushuthi emnyama ukubopha izinto zakho uyayithenga inkukhu emnyama njengoba uyithenga inkukhu emnyama sewuthenga nani sewuthenga nekhandlela limhlophe ikhandlela liyayibuza ukuthi hawu uzolenzani ikhandlela elimhlophe kodwa lisithi hayi ngoba ikhona inkukhu igazi linamandla sizokwazi ukukubopha siyakuzwa ukuthi uthi uyemfuleni sona sesikubambe le nkukhu emnyama alright bese uthenga nethawula elimhlophe and uma ulithenga ithawula ungalibeke eduze kwale nkukhu emnyama oyithengile libeke thenga nje uligoqe kahle ulibeke eceleni uyolikhipha ngoba sayolisebenzisa ithawula elimhlophe bese uthenga nenkukhu emhlophe inkukhu emhlophe sizozitshela ukuthi hayi njengoba uyithenga inkukhu emhlophe didekile ke manje into emnyama nemhlophe iyangcola into emhlophe ingcoliswa into emnyama iyagqibeka into emhlophe igcitha into emnyama njoba uthenga nenkukhu emhlophe sijabula siyafa sithi wisididida wazilutho shothi manje engathi uthenga sona ngoba sazi isilwane ukuthi sisile emfethu khona ngisho abantu ophila nabo abayitshethi basile kodwa uthi uyambheka akanalutho ejosise kanjalo uyokhuluma umuntu aqhamuke nama-ideas aqhamuke nani kodwa sekumele into imsebenzele ayikwazi kumsebenza ngoba yini ungene umoya wesilwane esiyitshethi sisile mangabe nje mfethu ungakhohlwanga ukuthi noma yinini isilwane sazi ukuthi sisile uqedile la uyalinda-ke kuyahlwa beke kwaba mnyama isikhathi sayo imimoya bekwaba mnyama nje isikhathi sazo izilwane la sikwazi ukubopha khona into zabantu mase kumnyama ingakho nawe ufuna ulinde kube mnyama mase kumnyama usuyahamba uyemfuleni uyahamba emfuleni mafika emfuleni ufuna umfulo ohambayo sona senendaba nokuthi umfula wani lo hambayo ngoba uyolahla phela mawulahla kufuna uthole into ehamba umfulo ohambayo ingoba iwona okwazi ukuthatha uhambise ufuna umfulo ohambayo abaningi abazi ukuthi umehluko komfulo ohambayo nedamu nempophoma nolwandle yini abantu bakhuluma mahala nje abantu bazi ukuthi mawufuna umuthi hamba uye phezulu lapha ehlathini ungene ukhe impande ubuye uhamba uye endlini uyigqula impande abazi abantu le level engikhuluma kuyona abazi okay ke usuyahamba ke usuya emfuleni mawufika emfuleni into yokuqala ngoba sigade inkukhu emnyama into yokuqala ukhanyisa ikhandlela mawukhanyisa ikhandlela khona emfuleni
sewenzana ukulandelayo sewubulala inkukhu emnyama awuyibulali ngomubese uyayikinya ngoba isilwane masesilwa sigqilaza siyakukinya siyakudonsa eswini siyahamba eswini siyakuhlukumeza nawe le nkukhu uyayikinya njengoba uyikinya le nkukhu sijabula siyafa sona sibona ukuthi sizokinya wena uyayikinya ke le nkukhu emnyama mawuqeda ukuyikinya uyibeka eduze kwekhandlela elikhanyayo ingakho noma ubona bengabe kushoniwe umuntu mayiseshoniwe ubekwa bengabe kusekhaya ubeke eduze kwamakhandlela akhanyayo izibane once nje kwaba nesidumbu ubeke eduze kwala njengoba sewuyibulala lenkukhu uyibeke eduze kwekhandlela njengoba iseduze kwekhandlela yenzani sesiyahlala kule nkukhu emnyama sesiyahlala senzani siyayisebenza senzani siphuza igazi layo senzani sithi sigqilaza wena usuyasuka ke wena ngenkathi usuyibekile inkukhu emnyama eduze kwamakhandlela sona sitshela ukuthi sigqilaza wena quickly very quickly please ngiyanicela gijima uthathe le nkukhu emhlophe bulala yona lemhlophe mawuyibulala ibeke eduze kwekhandlela lemhlophe seyenzani isiyenza manje ukuthi sikudidiseke sona ngoba sona siyakusebenza kwinkukhu emnyama wena bulala emhlophe asisakwazi ukusuka kule nkukhu emnyama ngamandla sigijime kwemhlophe sizoqeda kuqala umsebenzi soqale ngoba into ayiqalile it's a rule yaka spiritual into ayiqalile iqede before uye kwenye into njengoba uqale ngemnyama sithi siyasebenza wena sewubeka emhlophe wena ngenkathi ubeka emhlophe usuyaqala ukhanyisa izinto zakho ingqinamba ngenkathi ubulala inkukhu emnyama ongakayibulala emhlophe siyafuna ukukuzwa ukhala khona sojabula sicabanga ukuthi uyahlukumezeka ingakho kumele kube khona lentelezi kuthiwa untangana zibovana ngoba iyancinza ngenkathi ubulala inkukhu emnyama uyibeke eduze kwekhandlela ibugeza ngontangana zibovana ngaphandle kwamanzi ngenkathi ugeza uzokuncinza untangana zibovana ngenkathi ukuncinza uyakhala ishu sona sicabanga ukuthi ukhaliswa ukuthi siyakusebenza kule nkukhu emnyama kanti ukhaliswa ukuthi untangana zibovana uyakuncinza awukhaliswa yisona ngenkathi ke uqeda ukugeza ngentelezi leyo sewugijima ubulale inkukhu emhlophe mawuqeda inkukhu emhlophe ngoba inkukhu emhlophe siyaqala manje iyakhanyisa sewungena emanzini ke ahambayo mawusungena sewudonsa ithawula lakho elimhlophe ugeza usebenzisa ithawula uqale ekhanda uyehla ugeza umzimba wenza yonke into uyakhuluma mawugeza ngicela impumelelo ngicela imali eningi ngicelani uyakhuluma ngenkathi wenza uyakhuluma ngenkathi ukukhuluma kanjalo sizoqeda ngokusebenza inkukhu emnyama mase sijombele enkukhwini emhlophe masifika khona sakwazi ukushaya ngoba masokusebenza ngemhlophe funa singene emanzini sikuthole emanzini mase seyisebenza emhlophe ngenkathi wena ke usemanzini usucela mawunomakhanda ucela uyawuhlikihla ekhanda wenza yonke into mengabe ungenawo makhanda khanda uyacela kanjalo ngendlela ozocela ngayo mawuqeda faka u2 ohlangene umthetho ke wasemanzini uphatha 2 rand bese uyaphuma ungabheke emuva qonda straight emotweni mangabe ugqoka ianda qonda straight neanda yakhe emotweni ozugqokela emotweni ungaloku uma ukuthi uyaqoqa kuyasheshwa lana ngenkathi siqeda inkukhu emhlophe sijaha wena emanzini siyafika emanzini siyalithola iphunga lakhe sikuboni wena sesilandela iphunga wenzani umfula uyehla wena uphume wakhuphuka ngenkathi sehla silandela iphunga sofika la liphela khona iphunga enzansi mase siyabuya size lekade ukhona siyafica khona u2 rand mase siyakulinda siyazi uyayithanda imali siyazi uzobuya kanti ngeke usabuya sihlale mase kuqhamuka inja izodla lezi inkukhu lezi oyishiyile ngoba sekuqhamuka inja sesizongena enjeni ke sesongena enjeni sesophila enjeni ke manje ngoba yenzani inja manje isidla lenkukhu emnyama nalenkukhu emhlophe oyishiyela ingakho kubalulekile ukuyishiya esigangeni inkukhu mawulahla isilwane bengabe uyigqiba ngeke sikwazi ukuphila isilwane ngaphansi komhlaba manga nawo siphila ngaphezulu sigade lo 2 rand silinde umuntu ozodlula noma isilwane sofika mangabe ngebhadi ubusikhiphela la kuwela khona abantu sizokwenza njani ngena kumuntu odlulayo aqala umuntu abe nenkinga angazazi ziqhamukephi kanti udlule emfuleni la kukhishelwa khona ilwane sivele singenele sizoregistera nini kuyena
ngo-12 noma after 12 bengabe selele esephupha engathulana nomuntu noma aphuphe engathi uyadla noma azwe engathi konke engongozayo sesiyayingenela sesingena ngokusemthethweni sesizoyi-owner impilo yakhe sesoyi-owner impilo yomuntu kodwa bengabe kufike inja ngoba izwa izinkukhu yafike yadla lezi zinkukhu lesilwane lesi sesizongena enjeni ke manje sesizophila enjeni yonke into injalo inkukhu uyishiyela ukuthi inja ezoqhamuka izodla noma ikati lizoqhamuka noma isilwane sasendle isilwane obusilahla sizongena kuleyonto ngoba sesazi ukuphila entweni enegazi wena usidakhelile kanjalo bese uyagoduka ke uya kuphi uya ekhaya mawufika ekhaya awubanga umsindo mawufika ekhaya mawusufika ekhaya uyaqinisekisa ukuthi makunomuntu okulwisayo nihlala phansi niyayilungisa inkinga bengabe ningayilungisi uyamxosha noma uyamshiya kanjalo awuqhubeki uhlale nomuntu okade kulwisa before ukhiphe isilwane mawususikhiphile isilwane akube nokuthula mangabe ngeke ukuthula muxoshe leyo muntu noma umshiye ngoba the more nilwa siyogcina sibuya ngendlela esiyobuya ngaso sekubuya esinye esisha. Yingakho nje ngithi angichaze kahle lento ngoba abantu abaningi umuntu uvela ahambe nje awedlalela angazi ukuthi kwenzakalani kanti makuthiwa kulahlwa isilwane it's something else. Yingakho mina ngoba nginedamu ingakho ngaphumela obala ngathi akekho umuntu as long as enomakhandakanda oil ozodlala izinto zalemhlabeni ngiphumela obala mina ngiphumela obala ngathi akekho ozodlala izimpi zalemhlabeni. Yes, ingqinamba zingaba khona kodwa guarantee ayizonqotshwa. Uma khona zingaba khona ingqinamba kodwa zizonqotshwa njengoba zinjalo. Zinjalo ngoba vele phela mawufuna ukuya phezulu empilweni zikhona into eziba ama challenges ngokwasemsebenzini ama challenges ngokwempilo kodwa zizonqotshwa ngoba indaba unomakhandakanda oil. Ingakho nje ngisuke ngezidamini ke ngizosebenza ke la angizili ukuzohlala yes kuzobraya kwenziwe yonke into kodwa kusalayo ngisebenza ukusiza abantu inkalo ngeenkalo belapho abakhona. Igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini awumadoda ingqwele ebhuqabhuqa ibiza abafokazana ngotho lodwa likamentshisi ethuluza ngihlambi nalo ngilifice entsimini ngisho uqama uxakile kusangashuba kusangenzeka noma yini ngathini mina bathini bona kunjani bengabe kunje nginithanda ureni soze mina ngayikhuluma into engingayazi mangikhuluma into noma yinini ngisuke ngiyazi bengikhuluma ngani ngokuchaza kahle indaba yokulahla isilwane ukuthi mawulahla isilwane awukwazi ukuthi uyolahla sekuthiwa hayi ungayishiyi inkukhu ungayishiyi liyashisa ilanga washacima kwavutha baba lapho usukulungisa izinto zakho liyashisa or shisa alahla mangabe ulahla into shiya lapho izofika inja idle leyo nkukhu into ekade kuwena mayisingene enjeni impilo masiyaqhubeka pho King Bhaka edamini kwenzakalana edamini akulahlwa edamini edamini idamu lifana nesigodlo yilapho kuhlala khona amandla angcwele ngoba yini idamu aninawo amanzi ahambayo yabo akona umfilo ohambayo mawuphonsa into edamini iyahlala ayihambi kodwa mawuphonsa into emfulelo ohambayo iyahamba. King Bhaka impophoma yona impophoma ke nje awuyi kuyona ungayikolwa impophoma nje into yokulwa ngoba yindaba lamanzi ayo ewaterfall amanzi okulwa ingakho ebukeka rough enespeed esabeka kuyileyanto ngoba mawuye empophomeni nje uyalwa uyogweba umuntu uthi umgweba uphinde ukwazi nokucela futhi kodwa inhloso yokuya empophomeni izinga lokulwa nezinga lokuyibophezela ukuthi lento engiyiqalile ngizoyimela ngoba ngengidlala abantu kanje impophoma. Ulwandle bandla Nkosi yami isarami nje usukuvakashela bandla lapho ulwandle ekhaya elikhulu uvakashela amandla semanzini uvakashela iParliament laka spiritually uvakashela inkosazana laphayana uya olwandle usuyobika into esihlule yonke into uyoyibika olwandle nakhona uphonsa u2 bese uyayibhukudela uyabo ulwandle ke lona licover yonke into licover umfulo ohambayo licover idamu licover impophoma licover sewuhlulekile bese liyafika liyasiza ke lona ke hayi makuthi awungizwanga namhlanje ngeke uze uphinde ungizwe. Njengoba ngizelana ke ngiyazi ukuthi njengoba amandla emangaka ngiyazi ukuthi umhlaba usazonyakaza
ngiyazi ngoba njengoba ngila esigodlweni ngitsheliwe ukuthi khona la edamini ukuhamba kwesikhathi kokwenzeka into engajwayelekile ukuthi kanjani angitshelwanga ukuthi yini la kokwenzeka into engajwayelekile kodwa hayi embi kodwa kufuna ngazi ukuthi ngelinye ilanga phela indawo yamandla ikhonto engajwayelekile ezobuye yenzeke la uyabo kodwa hayi futhi eyingozi yabo umehluka ngazi ke nami ukuthi yini engajwayelekile ezobuye kodwa ke ngeke ngayibona izinyoni ezinde ziphuza la ngalibona futhi uthingo lenkosazana liphuza vele liphuza la uthi ngelenkosazana aliphuzi kwenye indawo ngisho umphakathi wala uyazi indlela ongihlonipha ngayo ngoba liphuza la yabo so angazi nami ngoba anginikezwa ngama details kuthiwe nje kodwa kuzokwenzeka into engajwayelekile angazi noma kushiwo leyo thingo lenkosazana noma kushiwo leyenyoni engizibonayo ezinhle ezifike ihlale la bengabe ngingekho angazi kodwa kuyona into eyingozi akuyona into ephazamisa umuntu kodwa into enhle kodwa engajwayelekile ukuthi yini ke I don't know nami ngiyobona bengabe sekwenzeka ukuthi yini le ngiyobuya futhi ngisho ngithi ayi nakho yabo wena unyanyayo fuck off hayi wena unyanyayo fuck off kuyenzeka phela uthi uyakhuluma kanti khona inyoni eyodwa enyanyayo angeke sizwe ngenyoni eyi1 aqolwa abantu la kuyasetshenzwa nje kusizwa abantu yabo khona umehluko phela abantu uma ubasiza noma ubaqola that is why kade ngibanxusa ngithi mfowethu uma ukuthi uthi uyaxhumana nami akuxhumaneki please mfowethu ngicela wazi ukuthi inumber 44 Rocky Ridge Road ngihlala ngikhona angihambi imicimbi yabantu mina angihambi imizi yabangani mina ngihlala ngikhona mina 44 mangiphumile ngabe ngiye mall mase ngiyabuya futhi okusho ukuthi mangabe ungidinga serious uthi uyafona awungithole efonini ngiyakucela shaya imoto uze i-address number 44 Rocky Ridge Road Hillary ziningi ingcingo ezingena ngosuku so ezinye ingcingo ngempela uzugcine uthi uyala-answer khona olunye phezulu kwelunye kodwa ngisahlela ke nabantu bama network ukuthi bakwazi ukungilinkela uthi othi yene kugcine kukwazi ukuthi ku-answer abantu abawu4 kodwa ithi mayingena kulo esabhizi uma ulayini nomunye akwazi ukuyibamba ngale nomunye akwazi ukuyibamba sisalwa leyo mpike leyo ke ukuthi ikwazi ukusheshsha ukuze ngingagcini nginikeza abantu njengosigujana ugcina ubanikeza izinamba eziningi ezahlukahlukene yabo angiyifuni into okuhanja ngizanye mawuthe uyafuna bangangithola keep on trying don't give up until you reach me uyabo uma ubona ukuthi you have tried enough to call do not hesitate just drive down to my palace and mawufika khona sizowelcome nje uyabo kamnandi futhi hayi kabi kamnandi nje bengithi angiveze ngoba abaningi bayazi ukuthi uKing Bhaka nasi isigodlo sami sengenzela wena ke otsaka ngesigodlo uthi nginesigodlo mina ngimpumuthi mina ngenzani baba 11 enye level le nansi level esikhuluma ngayo ngeke nje ufica abantu beshawula yini la bethi hayi siyosebenzisa idamu la kaKing Bhaka imina kuphela osebenza la mina kuphela ngeke ufice nje umakhelwane sebethi hey sisayo nathi sisiyeza sizogeza lapho imina kuphela kunephawu enkulu kakhulu la ngisho ngakha namanzi ala uhambe uyochela ngawo ayikho into engakuthinta ngoba umakhandakhanda ke yila usetshenzwa khona ke la makhandakhanda oil akuvelanga nje kwahlanganisa iproduct kwathiwa naku makhandakhanda uhlanganiswa amasulumani ufica usujuka umanzi te amasulumani ekwakhela iproduct ekugcineni bese uthi ipower nansi la yenziwa khona yila nansi indli yawo makhandakhanda akuhlala umuntu lapha yabo mina makuthi ngifikile nansi la ngilala khona mangifikile nansi nanke omunye umuzi ngenhla umuzi owodwa ngenhla kuhlala i-team engisuke ngihamba nayo kuloku ngenhla lo ngezansi mina lo ngezansi ngilala ngezansi mina i-team engihamba nayo yilo ngenhla umuzi umuntu nomuntu bangene emashaweni bangene endaweni zawo lapha zokulala emagumbini bangene phezulu nakhya yabo angifundi ukuthi mhlambe kanjani ngenzela ukuthi la ukhona nje ube clear ukuthi mawudila noKing Bhaka udila nani
udila nani baningi ke abahlale bephupha amanzi bephupha idamu bephupha ulwandle umuntu ephuphani wena okuphupha amanzi ngiyakutshela uyiteam yami wena wena uphupha amanzi uphupha imali eningi uphupha uphumelela uyiteam yami now or later azi uyiteam yami sogcina sihlanganile mzwane sihlangana kojabula idlozi lakho uyiteam yami noma ungayigolozisa kwamanje kodwa mawuphupha amanzi baba umnikazi wamanzi la nanka mina onamanzi akhe ngisho umasipala awungishayeli u5 ngalamanzi yes ngeke kusasa nje kuthiwa umasipala this masipala that awungishayeli u5 la ngisho ubukhosi bala abungishayeli u5 ngalamanzi yabo ngisho umphakathi wala awungishayeli u5 lamanzi mina okugcina nje nginikhombise kahle umuntu angaloku mhlambe ecabanga hayi suka igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqondo ephuqaphuqimiza abafokazana ngotholotho likamentshisi ithuluza ngahambi nalo ngilifica ensimini uqama uqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngomafabuke njeketa ngabane ngunobhathobhathwa ayikhulule uvanga amakhanda indlondle namakanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje angekho emidilova edamini iphakathi baba yini bafethu abantu bakhandakhanda ngo12 ngizobe ngila siyasebenza ngizobe ngiqhumana nabo egroupini ka WhatsApp yethu esinoma khandakhanda shothi wonke umuntu nomakhandakhanda oil akazi ukuthi namhlanje egroupini nganitshela ngathi mina asidayisi iproduct kumakhandakhanda oil uhambo sobe ngizobe ngiphakathi ke kulamanzi ngo12 ebusuku mina ngobe ngiphakathi la angihambi manje ngobe ngiphakathi kulamanzi ngisebenza thank you